Šta je naš problem? Da li se to pita? Naš problem je nedostatak linija razdvajanja između dobrote i naivnosti. Time mi treba da se zabavimo. Naivnost koja vjeruje da ćemo Vuka kroz demokratizaciju, kroz evropeizaciju, kroz razne izacije pretvoriti u jagnje. Nikada. Nikada. Zaboravite to. Već hajmo se pozabaviti sobom i znati stati sa dobrotom na granici gdje počinje naivnost. Vuk uspije u svojoj krvoločnoj nakani samo tamo gdje stado nije zaštićeno. Inače, naiđe vuk kroz pašnjake ili selo i vidi tamo tor ovaca, ograda 2 metra, polje jako debelo, šarplaninac pored tora, pastir sa dvocijevkom, onako repom i ne liči na vuka, rekao bi čovjek nekog pitomog kuće seostva. E tek se tada vuk ponaša demokratski. Inače, kad vidi nema ni pastira, ni dvocijevke, ni šarplaninca, ograda naka trula, gdje je dotakneš ona pada, to je za vuka švedski stol. Tako se, nažalost, mi Bošnjaci zadnjih 100 godina ophodimo prema svome emanetu, svome stadu, svojim porodicama, svojoj djeci, za koje mislimo da je dovoljno da ga rodimo i ne naučimo ga o čudi vuka i o njegovom emanetu prema svome stadu, prema svojoj djeci.